Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na 30 mbere y'uko imikino ya mbere y'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru itangira, Gilles Rimet, perezida wa mbere wa FIFA, yegereye umunyabugeni witwaga Abel Lafleur amubwira ko bakeneye igikombe cyiza cyane cy'agaciro kizajya gihabwa ikipe y'igihugu yegukanye umwanya wa mbere muri iyo mikino. Uyu munyabugeni yabakoreye igikombe gifitanye isano na Nike. Nike kikaba cyari ikigirwamana cy'insinzi mu nkuru z'ubugereki bwa kera. Iki gikombe cyapimaga uburebure bwa santimetero 35 kikagira uburemere bwa kilograma 3 n'amagarama 800. Cyari gikoze mu butare bwa feza ariko kandi kigatakishwa karate 14 za zahabu. Igikombe kimaze gutungana, FIFA yanditseho ijambo victory risobanura intsinzi. Aha reka dufungure parenthèse tuvuge ko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na 1946 iki gikombe cyahinduriwe izina bakacyita Gilles Rimet Trophy, bakacyitirira perezida wa mbere w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi Gilles Rimet, ari nawe watanze komande y'iki gikombe. Iki gikombe kimaze gutungana, hashyizweho itegeko ry'uko ikipe y'igihugu yagitwaye izajya ikimarana imyaka 4 yose kandi ikaba yanagitwara burundu kikaba cyayo mu gihe yaba igitwaye inshuro 3 zose zikurikiranya. Kugeza ubu nta gihugu na kimwe kirabasha kwisa umuhigo. Ushobora kuduhakanya ukavuga ko Brazil yagitwaye inshuro 5 zose, ariko muri izo nshuro uko ari 5 nta na rimwe yigeze igitwara inshuro 3 zikurikiranya. Izo zari inkuru zo kuvuka no kuba wakwegukana iki gikombe. Ngaho ni munyemerere twigira imbere gato mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na 38, umwaka ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani yatwaraga iki gikombe. Nk'uko amategeko yabiteganyaga, Ubutaliyani bwagombaga kukigumana mu gihe cy'imyaka 4 yose kugeza igihe indi mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi yari kubera. Mu myaka yakurikiyeho hahise hatangira intambara ya kabiri y'isi, bituma igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kidakinwa. Iki gikombe cyaguye mu maboko ya Benito Mussolini, wari umutegetsi w'Ubutaliyani yahita niyita nyiracyo. Ku rundi ruhande ariko Hitler w'Ubudage nawe iki gikombe yaragishakaga, niko guhita abwira abantu ba hafi ye ko bakora uko bashoboye kose icyo gikombe bakakizana mu Budage. Hamwe nuko Hitler na Mussolini bari bafitanye ubushuti, Hitler yohereje abantu mu Butaliyani ngo bagende biba icyo gikombe bakimuzanire mu Budage. Gusa ntabwo bigeze bashobora kukiba kuko Mussolini yarakirinze cyane. Yaba Mussolini yaba na Hitler nta numwe wigeze agera ku ntego yo kwegukana no gutunga iki gikombe, kubera ko nyuma y'uko Mussolini anyongwa iki gikombe cyasubijwe mu maboko ya FIFA. Igihe cyarakomeje kiragenda bigera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na 1966. Imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi y'umupira w'amaguru yagombaga kubera mu Bwongereza. Mbere y'uko imikino itangira, FIFA yazanye igikombe gikinirwa bagishyira ahantu hatekanye ngo kizahakurwe kijya guhabwa ikipe izaba yatsinze umukino wa nyuma. Icyo gihe ntabwo aho cyari cyashyizwe havuzwe, ariko uyu munsi harazwi n'ahangaha Methodist Central Hall, Westminster. Icyo gihe iki gikombe cyabarirwaga agaciro k'ibihumbi 30 by'amapaundi. Uyashyize ku isoko ry'ivunjisha muri iyi minsi ya none yabangana hafi n'amadolari y'Amerika ibihumbi 800. Tariki ya 20 Werurwe umwaka w'igihumbi magana cyenda na 1966, mbere y'uko imikino y'igikombe cy'isi itangira, igikombe cyari gicungiwe umutekano neza mu tubate twa cave ya Westminster. Kugeza saa 5 z'amanywa ibintu byose byari bimeze neza, kugeza ubwo abazamu bajyaga gufata amafunguro yabo ya saa 6. Bakiva gufata amafunguro yabo bahuye n'akumiro n'ibitangaza. Basanze igikombe cyatwawe kare kandi n'inzugi z'akabati cyarimo zashwanyaguwe. Ntabwo bashoboraga kwiyumvisha ukuntu icyo gikombe kibuze mu mwanya muto nk'uwo. Kuva ku muhanda ugera ku nyubako naho igikombe cyari kibitse hari imiryango 3 kandi nayo yari ifunze, ariko basanze ingufuri zose zishwe. Hamwe nuko nta muntu usanzwe waruza ahantu iki gikombe kibitse, uyu mujura we yarahazi neza kandi azisaha abarinzi bajya gufatira amafunguro yabo ya saa 6 n'umwanya bakoresha, kandi byose akabibara neza ku buryo bagenda bakagaruka basanga igikombe yagitwaye kirari cyumye kera. Ubutegetsi bw'Abongereza bwahise butanga amatangazo buvuga ko umuntu wese ubasha kwerekana aho icyo gikombe kiri aza guhabwa ibihembo bingana n'amapaundi 3,500. Kuri ubu yaba ari amadolari asaga ibihumbi 90. Gusa abajura b'iki gikombe aya mafaranga yari makeya kuri bo. Bafasha agace gatoya k'igikombe bashoboraga gukuraho bakohereza Joe Mears, wari umuyobozi w'ikipe ya Chelsea, bamubwira ko baramutse bahawe amapaundi 15,000 cash igikombe bashobora kongera kukibona. Aya yari amafaranga menshi cyane kubera ko yashyize mu gaciro ka none yabangana n'ibihumbi birenga 400 by'amadolari y'Amerika.
Aba bajura banamuteye ubwoba baramubwira bati nuramuka ugize icyo uvuga cyangwa se ugahamagara police iki gikombe turahita tugitwika gishonge. Gusa ibyo ntabwo yabyitaye, ahubwo Joe Myers yahise ahamagara police. Police nayo yahise imubwira iti bwira abajura ko amafaranga murimo kuyategura. Police nayo yafashe igikapu cyuzuye amafaranga icyohereza Joe Myers iti noneho bwira abo bajura muhuye ubishyura amafaranga bifuza. Aho bajyaga guhurira nta handi n'ahitwa Battersea i Londres. Joe Myers yuriye imodoka yafata inzira aragenda, ariko police nayo iramukurikira igenda icungira hafi kugira ngo ize kubagwa gitumo. Bafatiye igikombe bagisubize FIFA, abajura nabo bajyanwe kubazwa rimwe na gatanu muri sentare. Joe Myers akihagera yahasanze umwe mu bajura bahimbaga izina rya Jackson. Jackson yinjiye mu modoka ya Joe amubwira ko akomeza gutwara bakigira imbere, ko nyuma y'iminota 10 baza kuba bagezaho igikombe kiri akabishyura nabo gatahana igikombe. Jackson nk'igisambo kibifitemo uburambe yaje kubona imodoka zisa n'izibakurikiye yibwira ko zishobora kuba ari iza police, kandi koko niko byari bimeze. Maze ubwo bari bahagaritswe na feruje zo mu muhanda, Jackson witwaga Edward Bletchley mu mazina nyakuri yavuye mu modoka ya Joe Myers amaguru yabangira ingata ariruka kibuno mu maguru. Police nabo bahise bava mu modoka biruka inyuma ya Jackson. Jackson kubw'ibyago bye ntiyateye umutaru atarafatwa. Police yaramufashe imuta muri yombi. Nyuma yo gusuzuma ibyangombwa bye basanze amazina ye y'ukuri ari Edward Bletchley w'imyaka 46, inzobere mu kwiba no kudepurasa utwa rubanda. Bati ngaho vuga tubwira aho igikombe kiri. Ati ntabwo nzaho kiri, ngewe icyo bambwiye nuko niba igikombe nkakibashyikiriza, nyuma yaho sinzi aho bagishyize. Bakomeje kumuhata ibibazo, ageze aha arababwira ati gusa icyo nzi ni umuntu ubitse igikombe, ariko sinshobora kumuvuga mutandekuye. Police nayo imusubiza ko idashobora kumurekura ataravuga aho igikombe kiri. Gusa bamwemerera ko naramuka avuze aho igikombe kiri bamworohereza bakamurekura mu gihe cya vuba. Nyuma y'iminsi mike, tariki ya 27 Werurwe 1966, Jackson yavuze aho igikombe giherereye. Yavuze ko kiri mu maboko y'uwitwa Bernard Makowski nawe akaba inararyibye y'imyaka 40 y'amavuko. Muri ako kanya police yarimo yitegura kujya kureba Makowski. Umugabo witwa David Corbett yarimo atembereza imbwa ye Pickles mu mihanda ya Beulah Hill i Londres. Mu mwanya muto yabonye akabwa ke karimo kwinukiriza mu gihuru cyari hafi y'umuhanda mu bustani. David yahise ajya kureba muri ako gahuru abonamo ikintu kizingazingiye mu kinyamakuru. Avanyeho ikinyamakuru abona twaye igikombe cy'isi. David Corbett yahise yirukira kuri police yerekana icyo kintu yarabonye, ababwira ko gishobora kuba ari igikombe cy'isi kimaze iminsi kibwe. Babanje kumuseka cyane bamubwira ko icyo atari igikombe cy'ukuri ahubwo bishoboka ko ari ikiganano. Ariko police yahise itanga amakuru ku bari barimo gukurikirana iki kibazo bose. Mu kugenzura neza baje gusanga ari igikombe cy'ukuri koko. Inkuru bakimomo. Bwacye abanyamakuru b'itangazamakuru bitandukanye bazindukira mu rugo rwa David Corbett bamukomera mu mashyi bamubwira bati imbwa yawe yatwaye igikombe cy'isi. Police y'Ubwongereza nayo yafasha amapaundi 6,000 ibihemba David Corbett. Gusa imbwa ye nta n'ijana bayihaye uretse gusa utubiswi nka tungahe yariye uwo munsi. Niba ukurikirana ibijyanye n'umupira w'amaguru urabizi neza ko Ubwongereza aribwo bwegukanye igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri uwo mwaka. Igikombe n'ubundi cyagumye muri icyo gihugu. Igihembo cya buri mukinnyi cyanganaga n'amapaundi 1360 yatanzwe na FIFA, mu gihe David Corbett we yegukanye asaga 6,000 byose by'amapaundi angana hafi n'ibihumbi 170 y'amadolari ya Amerika. Mu by'ukuri David Corbett n'imbwa ye nibo batwaye igikombe cy'isi cy'umwaka w'1966. Nitwanasiba kuvuga ko umudari we wegukanye igikombe cy'isi wambitswe imbwa ya Corbett, gusa so umudari w'umwimerere iyi mbwa bayikoreye umudari wayo. Nyuma y'iki gikorwa iyi mbwa yabaye imbwa y'igikundiro gikomeye cyane mu Bwongereza bwose, hamwe n'uko ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yari itwaye igikombe cy'isi bwa mbere mu mateka. Mu bakinnyi b'iyi kipe nta wigeze agira igikundiro nk'iki mbwa yagize muri uwo mwaka. Hanyuma si inkuru y'aba bajura yo igarukira hehe? Edward Bletchley yakatuye igihano cy'imyaka 2, naho abandi bose basigaye barimo na Joe Myers byavugwaga ko ari we mucurabwenge w'ubwo bujura bwose, nta n'umwe wigeze afatwa ngo agire ibyo aryozwa. Nyuma y'icyo gihe nta muntu n'umwe wigeze kongera guhabwa igikombe cy'umwimerere kugira ngo kitazibwa.
iyi kipe imaze kucyegukana bakizana mu kibuga, kapiteni w'ikipe akakizamura, bakifotoza bagafata amashusho, maze ibyo birori byarangira igikombe kigasubizwa mu mwanya wacyo, ikipe yagitwaye igahabwa kopi. Ubu rero tumaze kumenya amakuru ahagije kuri iki gikombe. Iki gikombe cyahinduwe igikombe cy'isi cyaberaga mu Budage mu mwaka w'1977. Bubatse igikombe gishya ari nacyo tubona uyu munsi. Mu gikombe cy'isi giheruka cyabereye muri Qatar mu mwaka w'2022, Messi yazamuye igikombe cy'umwimerere bakifotorezaho, maze imihango irangiye gisubizwa mu bubiko. Argentine iherezwa kopi yacyo. Iki ngiki cyo ikipe igitwaye irakigumana, ntabwo ari ngombwa kukimarana imyaka ine yonyine. Gusa mu gikombe cy'umwaka wa 2026 Messi azaza afata igikombe cy'umwimerere agihereza ikipe izaba yagitsindiye. Iki gikombe nta handi kibikwa uretse ku cyicaro gikuru cya FIFA mu Busuwisi, mu isanduku irindiwe umutekano cyane. Iki gikombe cyo nicyo gikombe gihenze ku isi mu bikombe bikinirwa mu mikino itandukanye, kuko gifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Igikombe kibiwe mu Bwongereza, maze uwo mwaka Ubwongereza buragitwara. Hazagira umunyarwanda wihandagaza nawe akora amateka agerageze kukiba, turebe ko Amavubi yacu yakwegukana iki gikombe. Niba ari ubwa mbere kuri iki biganiro byacu, ntugende udakoze subscribe, kandi wibuke gusangiza abagenzi bawe iyi video, unayikunda ukanda kuri like. Gushimiye kubana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video, wakoze cyane, aho utaha.